Hai menaze ibeting chua ilungta pen menen main chokyu zimru takmai gumara sam news kade reinsa chuna times biagana puangara adalei Indigenous Travel Leaders from ITLF kuki mabone ki kanrize dana in chokyu zinkai skui rimage kimezet Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi ne infal namdi ge rally bodi me wang rulu zen fu himdi rame lorote petariam te kebeze relang betu zen kimezet nen chet kabe kuki zo zet mabone Indian sokri da ge ramlang balang sam ze kade dira kibe phego hilak se kang gigule ze sale Indigenous Travel Leaders Forum ne saze rally te hige sampui kan rung pe perameze kuki zet medu tu ngambe nu ne tu kan nabe sam kinya ne rung pe te ze sale Indigenous Travel Leaders from Kuki Mabong na marasam po madaga rang chicha kaize Manipur dege kimezet na kuki zo kake desi gate na ze longsam dai rahang ketu dolak delebe legai delei ke chuleng Total suppression katalay na palang cham ze kadai te champet pene kimenai kuki zo kake teure teuze kabwak sabambe lope che kamra bem free deleze Indigenous Travel Leaders Forum na saleng zai Manipur dege desi ben una lung gate na bete ongra bem free ze haramlang palang cham ze kadai de bem free rene deleze punine center government du palam rangjun ganeleze saleng Indigenous Travel Leaders Forum ne saze separate administration ramlang plang cham ze kadai te cham gai ze Union Territories India de gohin dele sikwa kanga bamba article 239 a pe berune dele kuki zo zet mangge samram kanjebe changu dele zarangai dele Mizoram de go body pay Chief Minister Laudu Homane dana in chokyu zinkai se rima ge saze pane IPS officer tabam tenso gai zan takai beze Indian sokri na Mizo National Front nam bai kyang na kake peace broker hai kle tu ze samsa be pe tu ze de CEB pong ra tele pe tu ze tabam tenso gai de le je ka chuleng Chief Minister Laudu Homane saze pane IPS officer tabam gene tenso ze takai beze tingkum changket high school rek set madai 1984 kum gene krabitinge India de go body pay to go pe pui former Prime Minister Indira Gandhi nai ex Mizo National Front President Laudenga ne kyam bambe dege pheugai de le ke chuleng Laudu Homane saza pane IPS officer tabam tenso gailu ze London mete betu tetse Laudenga du hadora tetse tingna mi pui minge London ge bamgai ze Mizo National Front ne ke bedege Indian sokri klete ze sama bin sam wangai de le ze sale Kadere de dige spy dung mina kilang mabong na main chokyu zimro takmai ge panugo spy paper army chief khachi be ngogu de leze Indian sokri ne pechi gai de le aize India de go spy paper army chief general Manoj Pandey pegu tenet ko sarit ki ge ta pung bakak na main chokyu zimro ge loide zaine lieutenant general Upendra Dwivedi ne India de go spy paper army chief khachi be turai go de le marasam pomene saze lieutenant general Dwivedi ze spy mroge potu me mina hanket le sai param visit siva medal nai ati visit siva medal no lokole chunaga Lieutenant General Dwivedi ze Vice Chief of the Indian Army Staff ku tamui pungzala le zai India de go spy paper Army Chief General Manoj Pandey pagu tenet ko sare ki geta pung bakak na main chokyu zimbrege lopet pe mai ting na hige de setu gu de le je sale Karabitinge Jharkhand de go body pay to go pe former Jharkhand Chief Minister Himanshu Randu kacharangkang de deuge hindi re mabo Enforcement Directorate ED ne land scheme case kange hindi lugum ze tutet luze ka banki ge kimingwe bangai luze the nine chokyu jing ka set tingkum chang na jang ka madai rima ge ka banki ge ka be bel rangkang hinim pe luze ka banki ge ne lupet ka lubchang BJP kyang na du ki kan ruize puchu ka siabem fu ge pacham rak rangai ze chakai be ze Jharkhand pe deina mene BJP kyang na du mak chawang rabe state assembly election tingkum changna jangka madai ge buirap sabse le dega gulei je sane Nagaland dege na kakete kebe urban local body election tingkum changna jangka madai gu result jimain chokyu jingka screen takmai ge dupet pege injan roni imozui patingkum kai kana pui ithung bandari tong council gene BJP tege kene election dupet se ward number 1 gu tong councilor hanalang pui changu de lei jak chewling pepezine isak mozui self employed je puizine Mary mozui retired government servant zai injan roni imozui je Emmanuel College Dimapur gene jikum tingkum changna jangka kachum gene graduation lo perile ka chewle India de kangum bedege rezite pe Defense Minister Sri Rajnath Singh ne jimain chokyu jingkai squeating kum chana jang kamdai kammai ge kadusi besam pogu social media platform X ka rogaize dana in chokyu jingkai te ser rimai ge Indian Army soldiers pame mina hamingeu regri dibeteng ladak namdiga pembengyo ki kapet bihige nang khetse petse chadi besam soga luze pasuisia ka sanglei zerogai de lein zai India de ne ams pame bo kugere ze pram bade mahange tatu ga bening toten bambuleize social
social media platform X ke Rajnath Singh na rogai daleng marasam po mene saje Indian sokri gu spy me mina hamngeu chimero ge junior commission officer ka zawje spy me gu regri dibe teng dolat bag all the area ladak remaiting higi ge gyuki kapet ka libe beta exercise to bi hige dui loket neng gyuki dikeuze regri dibe dui neti teti leje saleng defense official ne saje ame ka chai pum leine ngodo khamrai lu de leje jimai ka mai ge saleng India ne jimain choikyu je kai squeak kamai tingkum chang na ja kamandai ge ICC men T20 World Cup final match India na South Africa Barbados ken thabage India ne South Africa du runs na na ngamni je T20 World Cup India ne champion nuni delei P guys jang kingani melene du to delei azina lung ta pen man mai gumara sam news suna times agane lwa gai delei